खुलुमजरे ISTV की मणिपुरी पाव मियंग ताबीर पुनमक पुतराम नौक्सरे हौजी फाबुगी मरोइबा पावदा चीफ मिनिस्टर एन बीरेन ngasi इम्फाल दगी मोरे अमदी तमेंगलोंगी हेलीकॉप्टर सर्विस हौदोखरे अमदी लैंगांग नसिन द खक्तन तना थबक ओइना पाइखत्रबदी हिंगदबा यादबनिना उमंग कोक्तोकपगी थबक मखा अदुम चथबा ताबनी हाइरे हौजी पावसिंग संदोन पिसरी चीफ मिनिस्टर एन बीरेन ngasi इम्फाल दगी मोरे अमदी तमेंगलोंगी हेलीकॉप्टर सर्विस हौदोखरे चीफ मिनिस्टर एन बीरेन ngasi इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ता पांगतोकपा हेलीकॉप्टर सर्विस हौदोकपगी थोरम अदुदा चीफ मिनिस्टर एन बीरेन मिनिस्टर एमएलए सिविल अमदी पुलिस की मकोक थोंगबा ऑफिशियल क्याना सरुक याखी थौरंग मई लेनेना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन हाइकिबदा ngasi हेलीकॉप्टर सर्विस अनिरक सुबो ओइना मणिपुर दा हांगदोकलिबा असिगी मरुओइबा मरमदी मनुंग हंजिनबा मणिपुर गी चिंगी लमसिंगदा लेरिबा मियामगा नक्सिनबा हेननबा अमदी मकोइना अना येक यावना अथु अकाइगी थबक लाकपा मतमदा इम्फाल यावना तोंगान तोंगान मफमसिंगदा चननबगी खुदोंगजाबा पीबनी मणिपुर दा फ्लाइंग डॉक्टर थेंगलबदा था अमा मखाइगी मनुंगदा लैहंदुना अना लायंगी लमदा खुमांग सौसलगनी हाइखी Maruina, interior part of the state. Say that akoi tungbang amine akoi Imphal the capital the sapang amine ngamdene anaya ayek ama lakpa kan akoi yengsin bina ba leitene na leiramba comprehension do madu maruina mitong na bane akoi health service hobdo ise sigi mathak da huji mo akoi gi yam one happy news is akoi gi flying doctors air ambulance is going to be launched shortly. Within it may take another 1.5 months. Say kana gumba igunda akoi da yam ngai tabasi ukrul da senapati da lambi du nong tabadagi yagida na sagai da na ba puthor pu gumba laidai ni ko adugumba mayam do akoi help tong na bane चीफ मिनिस्टर नमखाताना हाइकिबदा इम्फाल जिरी लंबी की कई माई एरिया दा खुलाई पाइबसिना गाड़ी लुट तौकिबा अमदी अतोपा गाड़ी अमा मई थाकिबा अदु सरकार असिना लुमना लवे लेंगाक अमा लेरिबनिना मसिगी मथक्ता कनागुम्बा अमतना मियामगी पुंसी अमदी लनथुम मांगहनबा याबा थबक तौबा यारोय मराल लेबा फतबा मियोइसिंग अदु फाननबा मफम अदुदा चपचाबा सिक्योरिटी फोर्स थाजिनदुना थीबो हुंबगी थबक चथहनबा होख्रे लेंगांगसना हाईवे प्रोटेक्शन फोर्स थमनबा थबक पाइखतपा हौरे हाइकी lawful activities kan khalakpanina dudi moina ikhoidagi hena power leiroi government is government passengers in the trucks in the government ekoi thogni aduna just I have already ordered to have a mass combing operation along with army and the state police paramilitary forces along with the state police forces and we will not spare any this kind of illegal things adu dia koi spare toroi akan mong action logani now recruitment process is started already has given 2 battalion and the recruit chairman and committee has been already formed. Notification will be done and it will take hardly 2-3 months. अमरोम दंगासी चीफ मिनिस्टर ना लॉन्च तौख्रबा इम्फाल दगी मोरे फाव पाइगदबा हेलीकॉप्टर अदु नुंथिल पुंग अमा ताबा मतमदा इम्फाल दगी पैसेंजर तरे तोंगुना मोरे द लेबा 13 सुबा असम राइफल्स की हेलीपैड ताकी टेंगनोपल डिस्ट्रिक्ट की एसपी डॉक्टर एस इबोमसा 13 सुबा असम राइफल्स की सीओ आरएस रावत यावना पुलिस पर्सनल केयाना सेक्शन थौरांग लखटकी हेलीकॉप्टर दु एसपी डॉक्टर एस इबोमजाना पैसेंजर ओइना टोंगलगा अमुक मोरेदगी इम्फाल दा हलकी उमंग कोकथोक तनबा हाना लेरंबा अमदी हौजिक पालिबा लेंगाक असिना थबक कया पाइखतले हाइरबसु जिंद खक्तन नतना थबक ओइना पाइखत्रबदी हिंगदबा यादबनिना उमंग कोकथोकपगी थबक मखा अदुम चथबा ताबनी हाइना क्वाटा विलेज की खुंजा बना आईएसटीवी न्यूज ता फोंदोरकले सुबदी लै अखोगी सुबु वा मपान सागसु खोय मैतान गुम सेमी को मैतान के सुबु हिना चौगमेन पैसा लंबी छेंदान लंबी हाइबा तारे मैतान दो उमंग कोकथोक लाओ हाय यारो हाय तारगदी को थाइमी खरदी वानी मसी नतबा अतोपा लंबी अचौब उमंगने फार्म तौबसु याइदना पैसा तान मयाब लंबी बदी मयाम अमा लै अदुरसु मचिन खक्ता हाइबा तौदी तौदबा सरकारसु तौदी तौनी हाय तौदे अदु अखोदी उदु कफोक ताबनी चानब लैतबनिना लाम लाम चले हजिक्ति शक्तिमान तोंगा माइ तौरे याम वारे हानगदी मानदे
सरकार की मियेंदगी याम चंगहन्निंगे कइगिनोदि सिगुम खुंगंग अमदा अचौबा उमंग अमदा अखोगी खुंगंगी मी खरा तारगा को बॉर्डर मयादा लैरगा मी खरा हिंगनी ना तौरगा हिंगबा याबगी कनो मखक्ति तहन्निंगे सोइबुम नंबा अमदि जंगलदगी मैतान लोक्तुना हिंगनबगी मपुंग ओइबा लंबी ओइरिबा क्वाथा विलेज संगबा नेशनल हाईवेदगी किलोमीटर 8 लोम तमक सांगबा लंबी असि मवांगी लेंगा की मतमदगी हौना हौजिक बीजेपी ने लुसिंगबा लेंगा असिगी लुसिंगबा कयाना क्वाथा विलेज तलाक्तुना लंबी सेमगनी हाइना थाजबा कया पिरमदबसु ngasi फावबा लंबी असि सेमदना लैरे मसिगी मरुइबा मरमसी करिनो लेंगा अमना किलोमीटर 8 लोम तमक सांगबा लंबी फावबा सेमबा ngamdrabadi मतौ करमना लेंगा शासन तौगदोरिबनो हाइना पेंदबा फोंदरकली हाईवे दगी किलोमीटर 8 खतने सुमनतगी अदु कैसुनते सेमगे सेमबे याइको मरुइने लंबी फतबसे असिना अखोगी अवाब ओइहल्लेबा लंबी सिना मरम ओइहल्लेबा लंबी सि फरदी गाड़ी म चलसु ऑटो म चलसु पोट पुथोगा जंगल दगी फंगो पोचैसु पटलागा दु मांगे योनबा याबो जंगल पोथोक अदुम लैते हाबे नते को थागी अदु गाड़ी लैतबनि उपाय लैतेबा लफु थरो खांग हायरसे लुपा लिसिंग अमगी लफु थरो खांग अखोई खोंगना कमाय पुनी वारिनी को अदगी कदाइदा कमाय तौर योलुनी अदु पत्खिबा ताबा अदुना अदुगुंबा लंबी सि अफहनी सरकार माइकेदगी लंबी अथु मतमदा लंबी सि सेमबियो हाइजनिंग सि थमजगे फेस्टिवल सि नंगनब सुगुम नंबने अदु सि फेस्टिवल तौद्रेंगे दसु अदुम अखोई हिंगनब लंबीनिना अदुम सिदि सु कंपलसरी अखोई तौरा सेंदु लंबी सि ओइबनिना अदि सि वा मखल सि अताम वा मखलने याम लन्ना होबा अदि महौसा फंगंबा यामना याम नुंगाइना तौरंबा वा मखलदि मपाल लोइन सागिबगी कोथा खुंगंगी मिसिंग जम वारेबा हानदी अखोई मी अमना इमुंग अमना लुसिंग यांखै हुंफु हुंद्रादि दum तौरमे हौजिकति सुकनम नमदबि मुसु यावग्रे कइनोदि चानब लैतबनिना सिनतबा तो पथबो सुरिङैदा सासु याम तोंद्रे सिदि अखोई सुम अखोइना हाना तौरक लंबी ओइबि सुम तौबने सही असगी मार्च के तांग 19 मणिपुर लेंगाकना एडेड कॉलेज 8 फुल फ्लेजेड कॉलेज ओइरगनी हाइना मणिपुर लेंगा की कैबिनेट अयाबा पिखिबगी मतुंग इन्ना कॉलेज तरुक हौजिक मपुंग फाबा कॉलेज ओइख्रबसु नुपि ngakti ओइबा एसके विमेन कॉलेज नंबोल वाइखोम मणि गर्ल्स कॉलेज थौबाल मोरे कॉलेज अमदी साउथ ईस्ट मणिपुर कॉलेज कोमला थाबी हाइरिबा कॉलेज मरी असि मपुंग फाबा कॉलेज ओइना लखोत्तबबु यानिंगदब फोंदोक्तुना नंबोल सावा लेकाई कम्युनिटी हॉल दा ngasi वकन मिफम चचक्रे फो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने सिनर चचकीबा वकन मिफम अदुदा सरुक याकीबा ओजा नुपी अमना फोंदोकीबदा सही निफुरोम हेना माइरोई सिंगदमा कथोक्तुना लागलबसु ngasi फावबा लेंगाक असिना मसक खंग्रे फुल फ्लेजेड कॉलेज हेनगनी हाइख्रबसु थबक अमता लखोटपिद्री फोंदोकी अखोई एज बार वसलगदोरे सिफाउसिदा अखोई अदुम लेलग लेरो हाइब्रा अमुक्तंग दि ताबियु हाइबसे अना अंगम लेबाकी अंगमबसु ओइरिबा अखोई मिंग ओइना पंजरबे सिरी बिरेन अंगतदि ताबियु हाइबसे ngasiगी तिल्लिबा अखोई धरना फमजेरो ओजा म्यामजिगी महुसे लगाइना फोंदोक्सबा खरसे थमजनिंगी वकन मिफम अदुदा सरुक याकीबा ओजा नुपा अमना नवेम्बर की तांग 15 फावगी मनुंगदा लेंगाकना कॉलेज मरी असिबु लखोट्रबदी कॉलेज की सेमेस्टर एग्जाम दा कॉलेज मरी की ओजा सिंह सरुक यारोय हाइरी ngasi college mari gi apunba association na November gi tarik 15 asifau gi manungda Manipur government gi mapung phaba college ama ohin birak taba taragadi makha taba akan action kya logjaduna hayeng dagi aikoi black base thetuna chatra singbu laik takwa haujaragani loina December gi tang 5 dagi haugadoriba BA first semester third semester amati fifth semester gi exam sing sisu aikoi yaugdaba haiba phirep logjar ani नावरिया पखंग लापा केंद्र की मनुंग चनबा मालोम बाजार दा ngasi NEIDP इम्फाल वेस्ट की ऑफिस अमा हांगजोख्रे ngasi की थोरम मदुदा NEIDP की स्टेट प्रेसिडेंट दखोंमांग खोंसा यावना अतै थौपुबा कया सुसरु याखि नावरिया पखंग लापा केंद्र की खनगतलावा बेनिफिशियरी सिंगदा उज्ज्वला स्कीम की मखादा LPG गैस कनेक्शन पीकी वाइस प्रेसिडेंट ओ मलेसना लाकदरब मिखलदा पार्टी की मिहु थादोक्तुना MLA लेदुना लेबा ngaknaba pandamda पार्टी असिना मियामगी सखो थरांगी थबक कया लेप्तना पैखतली हाइखी पार्टी की प्रेसिडेंट दखोमांग खोंसाइना NEIDP असि अवांग नोंपो की स्टेट सिंगदा हांगदोक्तुना मपांगल कनखतनबा होटनरी MLA अमदी MP कया पुथोकनबा पांदम थमली पार्टी असिना मियामगा पुन समिननबा वाखलोंदा मांग थादुना थबक तौरी हाइखी economic growth agriculture sector
on industry sector, financial sector, and have established manufacturers in Imphal areas itself too. Aims and objective of NIDP is to target to have at least 25 number of MLA in the state and not less than 10 MPs in the Northeast region states. We hope to form a government with like-minded political party to be led by the NIDP in the state. So we are also trying to bring a new changes in the state. Veterinary Director ay Saubana Backyard Poultry Scheme gi makhada ngasi Kangpokpi District ki beneficiary samukun mangada yanaw masa taramanga lenda yan thokre. Sadar Hills Autonomous District Council ki campus ta pangtok patharam aduda Sadar Hills ADC ki chairman Haukolal Hangsing yauna mari leinaba official singna saru yake. Haukolal Hangsing na beneficiary masing asi hengat hanbinaba lenga ki mari leinaba singda ahen mamiyang jangbiu haiki. Director ay Saubana beneficiary singna masagi sentok lambi leinaba ngasi piriba yanaw sing asi mapung maray fana saungnaba honabiu haiki. UCM Nasindana October ki tang kuntra mathoida chakadoriba miyam gi khongchat asida Manipur lomi lubnasu saru yananaba sem sare hairi Manipur gi apunba gi saktam kaiba yaroi nungsi sanana leminagadabani hairi hauji pawgi marakthana tenba break am tang lokjari. Benasha Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Benasha Coaching Center gi oja singna aina exam gi sem saba matamda yamna mating pangbiki aduga BCC dagi aina phangkiba study material regular mock test suggestion na chingba sing yamna chanaki. ISSLCE thagadaba singna topper oina bagi damak matamga junaraba coaching center asibu miyamna thajaba thambiu. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengakta hakjang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba matangairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu. Diwali amasung Ningol Chakobagi sales offer oina East India most admired company Mobile Furniture Imphal furniture item khudingmakta up to 40% discount pijari loina na miyamgi khudong chananawa HDFC Bank khud samnaduna EMI payment facility su thamjari lasing lengsin biraksi Mobile Furniture Quaketel near Imphal College. JJ School Montessori. Give your child the best of education that they deserve. Admissions open for session April 2019-20. JJ School Montessori. Please visit www.jjschool.co.in or visit the school today. Welcome to Food Wi-Fi, the fastest food delivery app in Imphal. There's no minimum order that brings the tastiest food in your neighborhood right to your doorstep, so you can order for one or for many. A well-trained delivery team will satisfy your hunger in no time. Download the Food Wi-Fi app now. Smart Industry na iramda masida ihan hana puthok jaba sangai teng kumshisu mahausagumna ningon chakobga mari leinana chada taretagina tara phawbatana phangbigani Kudong chaba aslaubi ho phangbigadaba mafamdi lamfelda leiba head office khaktadani Lengsin biraksi adongi damakta leijare BR Dental Care Uripo achomle kai niya Stone Imphal taya yagi mari leinaba anaba kudimak layeng bagi kudong chaba phangbiragani adongi kudong chanan bagi damak bijare 40% discount ana layeng gidamakta akupa marong gidamakta please contact 8257011217. This Durga Puja, celebrations and happiness will never end with amazing offers from Samsung. Buy a Samsung Galaxy smartphone and get a chance to win a Jeep Compass, Hyundai Eon car, Honda Dream Neo bike and lot more. Hurry, visit your nearest Samsung store today. TNC apply. It's the change that excites you.
than never done before, drives you. You seek comfort in chaos and lounging at your own pace. You are the seeker of new. Nexa. Manipur da amata ngairaba organic outlet ta phangba organic ki pothoksing sizinasi. Regional Saras Fair 2018 October ki tang 13 dagina November ki tang 9 fawba mafam Iboyama Sumang Nila Sanglen Palace Compound Imphal. Ningol chakawagi potlam sing kutsagi pothok phazaraba pi sing amasung makhan maten gi chana thangnaba leizare. Lengsin Bidao Regional Saras Fair 2018. Pau Chenjariba Manipur State Rural Livelihood Mission, Department of Rural Development and Panchayati Raj, Government of Manipur. Break ke mutung da taram na moksari makata pa pauda. Global Iodine Deficiency Disorders Prevention Day ki tauram ngasi District Health Society Thobal ki conference hall da pangtokre. Thoram madu da hanasip Medical Officer eramba Dr. KSS Manglem, Thobal ki Medical Officer Dr. N. Jayantakumar, DFWO Dr. Memza Devi, Thobal ki DLO KS Homesorna Marima Mushing Wai Saru Yaki. Iodine watpana oirakpa yaba laina layong sing amadi kari seksin thorang lokhatkadagi habigi matangda wangang kiba singna phongdoknaki iodine testing kits asa singda yantoki Dr. KSS Manglemna iodine watpana angang amadi mama singda ohelakpa phibam sing khanganki moigi mathok kari no koi gi chang sinaiba energy koi chang rundare yo sel sing to yo mathok uga growth isagi chawlapa hachang ki chawlapa alagi thopi chawlapa thopi samato hena chawlapa aduga mosi mato prowe tayochi Isagi idamdam amadi isagi zatina minority oiraklaba matam asida awangwa thaki miyoi ni haiduna khongrai challaga leithokko matam natre Equai Mitei Maitaina, Hanagi status the Hanjelhanba Matam Oire Haina, Scheduled Tribe Demand Committee Manipuri Convener L. Romes Nangarang, Nintokong the Pangtopa, Kananena Bamipam Amada Fongtokre. Social Development Organization Nintokong, Ward number 2 Gi Office the Pangtopa, Miamgi, Kananena Bamipam Aduda, Tonganba, Muekiana Sawyaki. Convener L. Romesna Makatana Haikibada, India Lenga Kapunduna Leningai Matam Masidagi, Yelomi Equi Isanangak Senduna, Lezanaba, Constitutional Safeguard Tozaduna Laiba, Tangai Fadre Haiki. Private status, I could lay see in a high shape, Masika in Haiki. I could get honey, isn't now Kunin, I don't feel that way. And then there's a gear I don't know. Kubam Dumpa, Sarusama to 92%, that's in me, I persona. Tampak ni hari 8% isu lokak ya tu mungkin dari grade school college ki ayam kan kita aku ilam sih ayam sahaja. Sedih juga tak sedih pun ayam sih. Ini isagi iram dam deh isagi imalai pak tu minority kau itu aku sih refugee kau itu jati kau nak apa ya? Kendra tampak tu suki kendra tadi nipan mapan hujung threat lagi beri dia long ni sih. Mitum tu boleh berdikar ada apa? Masih dah aku nak hujung coba jati ni loh. Enggak sih aku lagi sih kari gini sih. Aduna aku ini kari nuhai kanda India manung bedai ni jadi constitutional protection nama constitutional aku itu support tu pun kerjaan ni aku itu recap tu anda pun macam ni hoi ni tambah pangga kanda di matu ni tuan buat form kerja Electronics ki polam sabada maming leraba company ama oiriba mobile internet miyamna Samna MI haina khangariba company asina ngasi Guinness World Records tananaba India ki tongan best singda dealer satruk amuktada hangtokre masigi saruk ama oina Manipur da su dealer taruk numiyong bapung tarani thoi taba matamda hangtoki Imphal gi New Chekon Raspberry da Derek Enterprises na MI dealer ama hangtoki hangdokpagi thoramadu dealer si hangdokpagi witness oina Imphal West ki District Transport Officer TH Dinachandrasu Sawyaki Derek Enterprises के प्रोफाइटर RK Ranjana dealer asida MI company की smartphone computer items sing amadi smart television singba miyamna fangani Manipurda MI company की dealer leitabana miyamna thengnaramba awaba du ngasidagi koklagani haiki
हम MI फोन है बसे ऑनलाइन नत दी जे हाने दी फंगम दे अदो प्रोजेक्ट ngasi abinu minus lagi offline ओरे एनी दुकान दा MI एनी दुकान दा चंगा MI प्रोडक्ट सिंग जे फंगबी रगने नाइना मैम में फोन थमजरे ngasi बनु मिसला को ये ऑल इंडिया होइना 600 शॉप हांगदबने अजे अमुक तंग दा साइमल्टेनियसली हांगबसी गिरंता अखोई जेनिस सेकोटा मसे चनबी आगने ना खन खलगा खोइना मसे अटेम्प्ट तोने Tarulak Suba Oina North East Cultural Festival of Food, Art, Music and Fashion Delegate Indira Gandhi National Center of Arts Tapang Chokre Awanupuk Lamdamgi Culture Jinjak Amadi Tourism Sakot Hanaba Pandan the Pangtokba Festival Aduda Awanupuk Lamdamdagi Lakpa Myoikeana Mapung Fane Stol Sing Hangnaki Manipurdagi Su Myoikeana Sarugyaki Masigi Matang the Equigi Delhi correspondent Seram Roses na Manipurdagi Lakpa Tongan Tongan Ba Myoishinga Unakibagi Pangtam Ama North East की ट्रेडिशनल फूड की फेस्टिवल तौबदु की इफम कोई इफम हाइदना दिल्ली दा लेबा अदु स्टॉल की मनाकनी अदु कई माइ तो है फेस्टिवल बतांगा फेस्टिवल से नुआय अदु कोई की मणिपुरी का इंजांग सिंग वना सु प्रोजेक्ट के तौबनी आईडी कोई हान रेस्टोरेंट लेबनीना सुदु मकोई राइदनी एक्सपीरियंस लेबदुदा अदु मकायनी याम कन्ना फैंसी ओइदबा तुम यम होमली फूड कोई ट्राई तो होमली फूड माता यम दा जाना पसा इंजांग अदु ngaka ने ट्राई तो आईडी नीना याम कन प्रेजेंटेशन वगैरह यामा तांगो मांगला थोंबा पसा इंजांग बोनते उखुलदगी लाक्चाबनी लांगतांग विलेज तगी अखोइगी फूड प्रोसेसिंग की दमक हंदक असिदा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल दा अखोइ चिंग दा लेबा अखोइना सेमजाबा हाइरांग सिंग अदुगा मना मसिंग सिंग दो अखोइना प्रिजर्व तौजरगा सिदा अखोइ दिल्ली दा पुजरकनी दिल्ली दा कोइना तही तरा मुख सुरे लेरपसिदा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल माने लेयना हाइबदगी येंबा लापने दो अखोइ मणिपुर के सोल मैम लेरंबजे उबदा याम नुंगाइबा मणिपुर की फीलिंग तो कितने लाए हैं ना हाइजेनिंग युम का ले फंगा तो आई जो जो ते कना साउथ दिल्ली असम दा ले मणिपुर का देगी नो मणिपुर दे सुगुनो दगी Indian Journalists Union gi Mapan Suba plenary ngarang Punjab ki Amritsar Delegation bagi thoram pangthokre mifam aduda hanagi External Affairs Minister MJ Akbarna sexual harassment chathakiba amadi Priya Ramani gi mathakta criminal defamation thangalakiba thawongbu kandem toba phongdoki mifam aduna Amar Bebu Palibu JIJU gi anoba President amadi Sabina Indrajitpu General Secretary oina amadi atai thaupuba kaya khankhre Hauji loisilakpada maroiba pau amhane pizari Chief Minister N Biren ngasi Imphal dagi More amadi Tamenglong gi helicopter service hokdokre amadi laingang nasin da khaktana tana thabak oina paikhatrabadi hingdaba yadabani na umang koktokpagi thabak makha adum chathabata bani hairi Hauji Pabagi onadi ISTV ni pizari Manipuri pau matanga swaidore shinjare mieng tabir ba punama pusu amukana kurum jari